نها پیتر هر جارکه لروشالات نوین دمان کو بحث چارەسەریە پرسا تێتی کردن پرسا هەری زەق یازیق پرسا کوردانە بحثی کوردان باندوریا کوردان هێزا کوردان ئیرادا کوردان دەیگەشتنە ڕایە گشتیا کوردستانê بۆ پرسên xwe بۆ mafên xwe tê kirin helbete hemû navendên biryarê li ser rastî cihanê behsê pirsa Kurdan dikin çapemeniya Zebelaha cihanî behsê pirsa Kurdan dike lê gelo Kurd çawa vê pirsê bişopîne çawa îdare bike mîna berê nebe mêvanekî mî gelek hêja heye hin caran ser van babet û pirsan li Kurdistan 24 ezo nîqaşa pirsê dikin Birêz Ehmed Kaya şirovekarê siyasî li Diyarbekirê diger me ye Gayek Ehmed êvar baş helbete niha got û bêş hene dan û standin mirov dide û distîne jî ne wisa di çarçovê dan û standinan dide û distîne yanî xalên hevbeş bercewendiyên hevbeş hene gelo mijara çekdanînê hekeyekî du mêvanan got di çarçovê vê pakêca de ku derbas bûy çekdanî ser çi binema aya şertên berwext hene aya bi awayekî destûrî yasayê hatiye çareserkirin tu vê rewşê çad bînî gelo hinekî nezalaliyek pêvedgar e yanî Belê rast e yanî bi rastî rewşa ku anha em tê dane ji her halî da ji her terefî da wextê meriv lê dinêre serê me teva aloz dibe û em binêrînekî çawa zelal li meselê binêrin û binirxînin tê de şaş dimînin lewra pirsgirêka Kurd bi serê xwe ji xwe pirsgirêkekî mezin e li Rojhelata Navîn di nava çar dewleta da erdîgariya Kurda ku navî Kurdistanê bi dîrokî hatiye perçekirin ew yek ji halî di doya jî rewşa niha heremê yanî Rojhelata Navîn bi xwe jî alozîkî mezin di xwe da distirîne pirsgirêka Filîstînê İsraîl pirsgirêka Iraqê bi salaya navxweyî weziyet û rewşa Îranê em bêjin herba Rûsyayê û ew ê jî girêdayîtiya wî bi ew ê heye bi Rojhelata Navîn da heye vana tev di beriya wî de salê berê da ku me digot buwara Ereba evana tev wextê ku ketin nava hevûdû êdî ji kîja terefî da em li meselê mêzekin ji kîja terefî da binirxînin ew ê pêk bê û ew ê têr bike em di wî de şaşmane Li selameya îro hîn ku îro havê ku we got ew ê de jî derbas dibe çekdanîne em bêjin PKK ku eger Öcalan bangewazîkî ewha bike wê çawa be niha di serî da ji halî dewletê da nakokîkî mezin heye dewletê bi serê xwe viya bi sala ava kir havê ku hûn dizanin dewleta Tirkiye bi sala got kî tekoşîna PKK ne ji bo mafê Kurda ye PKK rêxistinekî terorîst e û temamî armancaya ew terorê çêke li pey wî jî dewletê navnetewî emperyal hene armancekî wî ya bi girêdayê bi Kurda tune ye viya got vî tezê bi sala xurt kir niha îro jî wextê ku îja rabe em bêjin ji PKK bixwaze çeka deyîne evî çaxê ew ê li hember çi PKK çeka deyîne yanî van hêzên navnetewî emperyal ji wan dawayê xwe dev berdan eger ku ew rast be wî teza wî ku eger dev berdabin ji xwe PKK bi xwe tasfiye bibe û biqede eger bernedabin evî çaxê hefsarê wî bi tabîrekî mecazî em bêjin ku di dest emperyala da bi havê ewa wî havê teza wî wê çawa PKK bi serê xwe kar be vî qerarê bide vî biryarê bide wê çawa Öcalan kar be bandorekî li ser deyîne Ama eger îja em werin li heqîqetê mêzekin PKK encamekî pirsgirêka Kurda ye o doza PKK divî dawê divî dozê da ye yanî PKK doza mafê Kurda dike wextê em viya qebûl bikin evî çaxê ji bo ku PKK çeka deyîne o Öcalan zî bangewazîkî bike û li hember wî jî PKK vî bangewaziyê bi erînî ew bi qebûl bike divê evî çaxê mafê Kurda bên qebûlkirinê tiştê ku ji Kurda ra qedexe bûn tune bûn nedahatin qebûlkirinê bên qebûlkirinê li hember wî PKK çeka deyîne ji bo wî ecêba wê dewlet bi salaya ew paradigma û ew slogan û ew tiştê danî ortê wî hişmendiya da ortê ew ê ji holê karibe rake yan na Kur'aneke hêjî di wî îddiayê da be ji xwe evan Kaya helbete tu zanî li Bakurê Kurdistanê taybetî jî ki li sed salên komara Tirkiye Tirkiye niha Kurdan gelek tevgerên çekdarî hebûne ya Ararat bigire ya Dêrsimê bigire û gelekên din hebûne lê derencam ne pirsa Kurdan bêguman bi temamî veqetiya yani Türkiye jî her weke xwe ma kewata di vî çarçovê de heta Ehmed Davutoğlu nexşereyek hebû wextê wî demî ew digot dema ku î aktiv nava AK Partiyê digot pêwîst e deverên Kurdan
بین پیشخستن آبوریه که باشه به روشوان باش ببه اگر روشوان باش ببه ما فینان دستبر ببه او بخوا انتقام ناکن کارودان ناکن که هاتا که تا گوتی دروز بونا پکه که دبه اگر چاره سریا پرسا کرده دبنگه خود نهایت کرن هزندن جی که این رادیکال دروز ببین جاره کدن چکل گرن که هاتا ما که پرسه yani bingê vê pirsê gelo Tirkiye pêwîste ça teamîlê bike, ça çareser bike. Belê, yanî niha eger Tirkiye bixwaze vî pirsgirêkê ji kokê de hel bike, tiştê ku sedeme ji bo Kurda hetaniyana havê ku wezî erz kir di dîrokê da bi çend cara ji hinkî halî hêzava çek girtine dest xwe, êdî carkî dina hêzekî Kurda ji bo ku dest navê jeçeka û o mücadelekî tekoşînekî li ser çekdariyê nemeşîne. Tirkiye wextê bixwaze vîya ji holê rake di dest Tirkiyê da derfetekî mezin heye. O biryarekî ewha bigire bêje ku havê ku vego nexşerekî ewha deyne. Bêje ku mafê Kurdayê ku hetanî anha me bin pê kiriye, qebûl nekiriye nasnama wan, perwerdatiya wan bi zimanê wan neqebûlkirina wî bi fermiyetê o pêva girêdayî çanda wan em bêjin weşan li ser zimanê xwe bêkirinê o îrada xwe karibin xwe bi xwe rêveberî bikin. Vana tev wextê qebûl bike ji xwe evî çaxê encama vîya ku tinebûna vana wextê ku çekdarî derdixistolê bi xwe evê ji ortê rabe. Ji bo wî jî dewlet pir rehet kare eviya ji holê rake. Ji vir wê da jî şert û mercê dunyayê ku hatinekê êdî ji vir wê da ji bo qedexetiya zimana ra ji bo em bêjin pêşnevekirina hinekî mafa ra êdî eyb û şermezarî jî tîne di holê. Yanî dunya ew qas pêşveçiye teknolojî em bêjin di bawarê bîlîşimê de ew qasa pêşveçî çû bîne o sînor jî ji halîkî ve bêmane bûne. O qedexetiyê hinkî tişta jî bûne tiştê em bêjin ebes wextê til ser vana îsrar bikî divê evî çaxê jêra gotinkî tenê bêgotinê viya kevneşopiye hişmendîkî qirêje win naxwazin pirsgirêkê çareser bikin win dixwazin ev alozî û ev gengeşe bimeşe. Belê kevata di vî çarçovî de weke destpêkê me gotî rewşeke nezelal heye. Qaş û ekir wisa texmîn bike ev prosê ser negirt. Gotara û celanjiya bû li pazdeyî Subatê tê payîn ku bêta ragihanin li gurzanyariyan. Eger daxwaza çekdanînê bike lê bêmerc be mîna 2015 û 13 PKK qayîl nebe bi vê yekê. Gelo şûn da deraj berevkî ve çewê çawa be. باورکی ریسککی مزن نوا خدا ویا دحوینه یعنی اگر اف پیواجویا کو آنها دمشه کو اوی پیواجوجی ام تفته دا شاشمانه عجبا نقشره وی چیه وی چواب مشل سر کیجا اساسی مشه کو اویا جی مچوله اگر اف پیواجویا هانی انجام نده بانگوازی کیش طرف جالان دا بکرنه و پکک جی چکات دینه نه ستاتویا روجاوا نه قبول کرنه تشتی کو آنها پولیتیکا ترکیه سر روجاوا دمشاندنه اگر اوجی تیدا به اصرار به اویا بده مشاندنه ریسک کی پر مزنه جبوی جنو پاراوا لسر سیاستا کردا سیویل باندوره کی مزن جی چه به جنو پاراوا یعنی درفت کجهالی سیاستا لگال و سیویل دا دست کردا ده بون دبه اوجی بکبن آستنگیه یعنی جهالی چکداری دا شرشخو بدومه و آیری لیوار سیاست دا دبه مثلا ام بجن میناکه کی دبه که گرتنا دم پارتیه جی وره روژوه هاوی کون دزانن بخشلی دبریا بانگوازیا خویا ویت پیواجوی دا دزمانه کی کندا بریاوی دا گوبرا دم بگرتنه حتی معاش وکیل دمجی بدن مالبات شهیدا جبوی وی یعنی دنابا خدا ریسک کی مزنزی دحوینه اف ریسک کی جیه جبوی وی پیواجو کی حساسه بله کواتا برس خایا امی ایروین دا مثلا بحثی ویجی بکن تو زانیجی نهار و شالات ناوین دنابا شرط و مرجن دجوار دا در باز به ناتانیاهو لکوچ کاسبی دو جاران ترام دیتیه بحثی جاره که دن دیزاین کرنا نقشه روشالات ناوین کریه روشالات ناوین بردام نقشه دگوره هر 100 سالان جاره که سرو بنده به نوسا و ناجد چارچوبه وان گواردان دا گلک بزاقی بحث پرسا کردان تتکرین اول لسوریه حتی لسوریه و لترکیه جی دبه دی گلک آراستان دا به هفرا گریدای جی به که حتی دبی چارچوبی دا گلو پیوسته کرد چا تعاملت گل وی پرسیب کن چا و گوتو بیجام کن با کرهان دی بیجه کرد کردین می 900 سالا بریا نهانین اکو بین خپاندن لسر میزه که حتی کرد چپ کن نه نخپاندن پراگماتیز بن واقعی بن بله
راسته یعنی گوتنا بریز باقرهان تشکی دجی ده کرد 100 سال بری ننن کرد جهالی هشمندیا پولیتیک و سیاسی و لگورا 100 سال بری پر پیش وچونه تکلاتی وانی نابنتوی لگورا 100 سال بری ده پرترن و خورترن هلا جهالی ام بیژن باشور جبوی که هرم و کردستان باشور جناب لهمبر دولت نابنتوی ستاتوکی وی هاتیه قبول کرنه اویا دستکفتی کی مزنه لروجاوا کرد روجاوا جهالی دیپلماسیه و گلک خورتن و تکلاتی وان به دنیای را هنه کذا کرد باکوریه ترکیه زی دوار سیاست دا لگور 100 سال بری پر لپیشن اویا راسته لیبلی شرط و مرجع روجهلاتان ناوین نها تشتی کد خدا دحوینه اوانا زحمتی کی نوچید کنش کردارا جبوی وی چند جارا جی لسر اکرانی و جی لسر اکرانی دنا جی هینکی تشتی مهم من هانین زمان اتخازم وان تکرار بکم دوباره بکم یک جی دوی کرد تمثیلیت خو لهمبر دنیای بکن تمثیلیتک یعنی یک دوی کی چکن دنیا وقت الکردا بنیره جو کردا را نزیگاتی کی دینه زانب هلوستا کردا دوی واریدا چیه هر دنگه کی هر هیزه کی دنگه کی جه در نکبه اویا یک جوی حالی دا جی تکراتی کدناف کردا دا چه دبن دوی زمان پاشین دا دوان وقتی و دم پاشین دا اینکی جوی حالی دا جی هیوی ددن ما لیبلی کرد تکلاتی کدانینه به دولت ناونتوی را به امریکا را به طیبت لسوریه دوی وانا بپارێزن یعنی امریکا و دولت که هیز ددن کردا جی کردا چه هیوی دکن نخشاره که ددن پیشیا کردا چیه اویا دنا و خدا زلال بکن ولی البته بجیک بابتکی گرینگه وکی تا گوتی کرد بچه استراتیجیک بچه آوات عملت گل وان پیش هاتم کم تایبەتی پەیوەندیێنان دیگەل ئەمریکا وڵاتیان ڕۆژاوا دەماقاوتین گوت و بێژان دیگەل دیکەن بۆ نمونە لە سووریە چەند سڵحا جڤاکی نابینە ئالیین سیاسیدا بکەن تا چەند گرنگە گوتارێکیوانی هەڤەشە بێ بەڕێز ئەحمەد کایە شروعبەکاری سیاسی لە دیاربەکری گەلێکی سوپاس سپاس باش